ungkapan syukuron nama sahai diungkapkan oleh orang-orang Israel, bangsa Yahudi jalan waing kita mayoritas halak batak di son. Lalu supaya ngotok kita adong mendok tuau sasitong na halak batahon ninna hira Yahudi di Indonesia pakatan nami pedi pembinaan natuari. Gudak kian hasarupaan ni halak Israel, halak Yahudi tu halak batak. Alai di gua Matulu na paling utama hasarupaan. Na perjulu sarupa do halak Israel Yahudi tu halak batak soal intelektualitas hapistaran. Ngamak katai kami di pembinaan natuari bahasa dok halak batak kamanginang. Mulia hati metu hatai jarak kiat do nawa tu halak batak. Ini do. Kalau napa to dua dok sada dua. Jadi pedak pala gudangi. Jadi kan hapistar do kita mulia hati meidah kita. Ibang so buas ahli hukum di Jakarta tadi dari TV memang kena cerdas tuh. Aka ahli hukum pengacara tai damu. Ya ka pemerintah di dia pe. Kan hapistar do. Itu benar dok tua kami perhaladu nomor pungunat tuari dok memang kalak batak kacamata na iba di son ai buasa digijak kacamata inda kan itu iba nanggona minus dang mataku atau hutokku dohin na ale jarang kalak batak na songoni sada dua do hitungan jari bu ini tapi star kita mau lihat metu hatai Israel penajulu ibu tuh kamu dola Israel noaing hampir di semua dunia ini ekonomi itu dia kuasai oleh Israel isi hamu mar ATM isi hamu mar kartu kredit adong gosetoran nih persenan itu halak Yahudi Israel. Teknologi ini kita gunakan ala di pistar na menguasai ekonomi ini do. Ya halak batak pe mau lihat mah. Karena pistar do kita. Tapuji tu hatai. Iman perjuru hasarupan Israel do batak. Na kedua hon halak batak pangarato. Itu bena sahat temu tu pale bangonda. Halak Israel pe songoni do. Ini do. Dalam dong hasarupat tu si. Molo halak Israel berbeda tuh ungkapan hata Indonesia. Mulai Indonesia kan di mana langit dijunjung, di situ ada pijak. Nangi anggo batak do Yahudi agak berbeda sautik. Di mana langit dijunjung, di situ tanah digarap. Neto. Da garok poles yak kita onnya. Nah, marporak kalau Yahudi on ida hamu. Nah, saya na yang mangararati batas dotong. Tu Palestina. Saya na yang dibuat tanon idongan itu. Kita pe sama-sama batak ololal di sameter merbeda tong, gitu. Saya ipau rotorok batas orang putih, nangi, ini dok kabatak na ilu nasing ganggu hitau ndang rok pola sokodino yang ison, itu. Jadi napa to luhon dia cap ini pangarato halak batah halak Yahudi, na tu gua diadat, na paradatan, hitau peka sokodino noeng, ngaso mal tabigi, mulai dok tu halak batak dang maradat tu ina borat tiad doi daripada dok, bisa sira so halak Kristen doi ina dang apa halak borak begi kata nasongonon. Ale mulut orang marada borak.